Muyumbe wa Kitui cha Udhuloni wasua Edith Nyenze ni wasia itanda ya ala anini mbungeni kosa miana ya ala aingi mbungeni ni yukiliti ya mokulu maingi kukonia ula wasindete kulani mbitusi ya 2022 kati wa Raila Odinga na President William Ruto. Ainena etina wakuwa hivila siya kutethesia ala mena mamudha memwana ofisini wake wa NGCDF kuye kabati Nyenze ni wasia kanaki ni kitona kuete unena ni muvyu kukonia usakwani wa 2022 ingini wa na kwende ya kutethesia ando ala mekala na mamudha memwana kwisilangwa tanioni kivadhukanio kieleloni takumina madhina ala methiitwe mayisila Onesmus Chalo na mauvo Kongaliko yole mbunge nene yosa mianya ya alingi bungeni muyumbu wa Kitui West Edith Nyenze nwawetakana itambia yini kwete mwokolo na vyuve ingi bandi ya Kenya na mwokolo kauta yono wanola wasindia kivile chosombe nyuwadini mubitu wangilili miongoni na ile katua musombe William Ruto na Raila Odinga. Tini ya hizi kanal asimio niyo majority in parliament. Lakini notwa kesi, nukitwa hiyo majority. Na nini kinoni kendo obvious, kana ninge majority. Oingo taulire kuzioka ngaliko ya yengu government yikala. Tutu kale ngaliko ya majority na mwasi wangi mezo ngaliko ya yengi. Na yuna yocho kino anachoka na nyombo nene. Kana kula yuna wasiri anandauti. Iwa nige majority na ke musumbi walikile niwo walikire kwa uo. Visitu ya kuli. Nyenze watakika bindani kana wavyungu wa siso ya mithenya ile ya kunenga na otedi kwe sindu siya vata kwe NMB alama edhieta mamutha memwanya tuivoto sululu vala kwa atanitira makundi angi iwe vala ya Hope Mobility kunenga na otedi usu iwete kana NMB mamutha memwanya ni ando maile kunenga otedi wa mdholo kuoneka wato na utumwa ando mo alama edhieta we masuvia meyende siya kadile mate kwa wani mavata ma ando asu na adikani mungena azizie onende na uya wako wewe ya inaona section imwe ya Kitui West yena andu mengi mena gana wengi wina disability na mewe ate inundu naona mose yesu makumbia kala kana kaufuma kioko kala kombaka weyo nundu kaitieka onanze kumaluka onandaenda nyukilie ni onandaenda ndo kana kuno wakati akakuite na twende ini nonye kindu kina vinya na ndazi na mbati nanamo nana andu ma Hope Mobility nikenda mama isulu na ndana atani mono nundu mundu nukuichumwa mundu nukuimalukia wako atwatinda mundu muima kukilanilwa na andu kukilwa na vinya na andu na kutoa wanza na ukita ndaenda chuma kati wevu vingi we kana kaidha ni kana keko vingi wa lakini mimi no mamufu Nyenze nwawetakana walanyo uno kuendea kwa ivinda no kana ombe alame na mamutha memwanya na methi itamatao kwa tevusa kukwata sindu ta ithi makwate kwisi na ngwata na yake na makundi ya nyanya ivile ila siyevi ni mbingi muno lakini nirani andu 150 sio 70 oni 80 na sio kita mbingi mundu kyangi makoka mundu kita ndadi mwa ama ite noni ngana kasulu temo dime kana modi mo kwita ndani yake sulu kina kwa mesisia ulo kwani yake nano na niyo kitu misimbingi kina gengi ni asenu asisia wona tima kitu yesi choka ni kitu kaunde yonze nando ni matethekie nala kwanzia mimi na mono twenda nisio na mona muteka na constituency hito hane amwe maenembe na alama atereka tusulu twa endwa mome weta kana yu mena ivinda ivodho na matonya kuthukuma moya angi mamisi pe weta ivinda ingi manato mete kusovya endwa mome na kwa tie report ye kwizila kwa mona na omwe atukunesi mukuma pa mutonguli kana tuke kuni tutereka tukwateka kali mundu mutumia ndana inako na nunethia twina mathina ma kuthi bandu kana nundu ndathi na atwelesia netutie baachoko na twatetheka na kakali ni maweta walanyono wamekea kiwango kingi cha kwithia matonya kulilikana na kunengwe ivusota NMB ala angi Mateo vadhulwamu neviane dina bandu ntonya kwithia dina saasi othukuma muno nundu wa mwana saasi onze ni mukwete indi yityo muvia nundu yuna athina ake ni musukumite no nitonya uthukuma uya wakwa tongo ya langi maelewa kuosa ivusota hii ya mheshimiwa witu withie ni mavikia kutethesia andu ala mena mamutha memwanya ili vote ablingwa movo Motongo TV nita Onesmus Chalo.